Ka kertong jong kaseng Hill State People's Democratic Party na Nongstoin constituency ka kong Bandarity Langdo hene kasengi kala pedang sobha ya kinong ilam na kiweibat kiseng kipakentup na ka VPP Congress bat kiweipat syaka ketem jong sing bat dak jingwan peniso jongki kadon ya kejingkermen ba kanyo yaw so jong kejingjap cucu kalau ongru ba uba hopping stone Langdo bam kwai hedwaru blai undap ship house nam nakaleng jongki kin sa teimot ya u dakaba kin kawe ya kalama jong sing na nongstoin ngai train no ngala train kamen siang maja lai kan dakaba for di perlok kini parot ting kini patik jesum samo paro i perlok palatan numar po ngala po ni bayang ini train biang parti tega kata ini ya tu ikon ka jomna patna ulang api mengantre si kau ini papi bantai mangan mapi well tahun lalu maklamo agan nila makla sa katupati sa kato nila makla mulai kersan para riyanta yang iwan pai penastol kajai kumuong ka kren singen dai dai mai lumpi kanai ka jaka ka bajek ka kami kajai Pendiri, maka tahu kan pagi wei baru payah. Ini negeri cakap nanti ka, bandai penjalap ya lewu segi senang sekarang pun, paham? Mana pun jalan pun dong, kuat kan pai sepati, sing teman coba tak kamu tangkap ke pada tujuh. Esai lagi kecingan lagi skill, ngangai sem. Pagi pajongki, jongi, wei baru milio, ya ketika sangka pak nang klaim nang wei si koi pak. Tentang. Laga jingkre shikam chopi wei, otin ayah ketika mani ketika diam, mengintai pak yang parti, kejingkunan kedon nang bentak parti, besasisin, using umelaju kerhu, sampu tangki sem nang stan konstituensi, kerhu biang sasisin, shipos nem mai dundap mentau sem. Ngine teibat yung main hoping stone lindo agalin ko sniyap ka shipos dem nagabangipin kawe ya kalama josing nang nila nang stone sa shisin nagajingkre shitam jopi ngin job dan brom para ribe para nutrisyan ngamwa bangani tren ni kimat election na nagabur nalarungat kadto kadiki polling station kidon ki polling station kisnam kibrangsa ngan sawan Baruan berpensyai, apabila day berkimat election. Henry Lincoln, nasyukwa tambah syukren ban ayman CVP wei. Usah luha. Nganungkwa bangan lang mga kaban pentobria, kaban pencaburom yang kakertay ke jomay hoping stone lindo. Ngan mau hari ini post dan duna bangan khermop. Yang kijing pensyai dari kijingwan kot jomay party. Kanina kenti ko bentanu nganong day mga kaban shetla lani kaban penjaburom ya kertay ke jomay ngaptip ikiway ngapit tanay kanir ngayoi ya gimit ki mamay judot ya udem nakabenta ka jadriyo ngayoi ya kachimbang tingkay ya katukamet ka mga aksiden na pawtali kisin hinray jutingkay ban judan por ban siyang nalibat tiyahin Bontre na kundutang sa Rio. Ngaro madam ni kajing aknod. Kijigene ibang mayin rayale hagapor ulam ng elam kidan ibang rajab kidan ibang sakten. Kumunong elam mula dan bendehok ibang rajab kamram. Hanan mano magkatay pada kini kijigene ibang sakten. Kini ki isu kitang kapati kapagkalayang mentada di santotam kisnem. Mano menang bendeh. Nganong putray bangan sa labet o na job na pinalaban pindet tambah ngakular kajikular basken lara paisyo thom ni paisyo thom nganong shop type bangin yaksad hay bori barit bangindang pensawa bangindang keren yaki isu ki bedak saten ki jingere ki jomay lupin stone lindo Ini kecui, ini ngap dan nyui kawan dan belum kemai berkam ikhlas
kata kejiasyur para kasih kalau tidak kungat makanan kabar siapa kelak berukada ia nanti kalau kasih ukada uplam uday urong blue urong siang kelak uplam uday urong jerman yang niang kau kelak ukada kelak orang dirong jerman ukada orang de urong blue yang niya pois kaya show kan pois kaya dan hadin ang tayo na bedon ng tayo iya kaya jilesyun yung yamin yan bisyang lo shows in yung hima kaparat lalit ba nilang kakamat yung using ko rin usin yung hima yung kaparat huwag balay kinihiyan niya long show tau wag MP paim udiw ka daw ang bau lang uday urong blue urong siang ngapan nga uday urong jengam usna betul sing ulah klise kada ulah batayong taong jo waktu kanay kecil bisa wong meu klang mihapan siw ekakuna naday kuna yabe namar bumiyashurut me pinwe de ka shongsuk shongsan jom kadi ka shlong kathaw batru menhapan shong patok shong alom kumba shito si kanamba mendum soto bomde gadun klumar hakishno bitaw kenda trap utaw klang balay mo ba paim piru bitete abang klang de becengam kumno pada pirai tenrem yang pirai pencok yang kada tahu usim jom kada usim wong me besar milenya sapat ukada hak penrai penremnya me hak pendan kunaya me mami pen klumar saya kestok betau kayak cuma kebangun bukan oke pi yo kimi political party kimi si competition penbannya ni ikumba kata aku orang burung berkelahir palat kena sama kena syusyur ngaling soleran menpepat pengiki comments di social media malah sakren mah personal ya kalba itu lombrenya kejongaru nang taro bagina cikisnong dikau bagina bertambas mencuaka jutaan dan kecilnya syariah mo we syariah we party we tapangi sarang lo kejong ni buram ni kejong ni we hari ni kisi bo mentangnya nadu election MP ngalaman dia gede ini bertambas kidan ben kini kadang kiba asyul lapen kesan ben dengan kejong ki tere pensam tapi tidak belum besar pikir pulang we berjengam basket mereka nanya bagi kadang nama rapi bakla mapi biarnya mapi pimnya ada jingstan banyak uri baik saksnen puncak ter kalom kerpan dia pikun kinong yalam barok kinong yalam hala ijong jeli yang ini ada jingstan ini ada jingsnurin ini ada jingshampang minum trek badannya minum trek dengan kentok, minum trek dan kedokti jiwe, regin basket ni kinongren, uplang mulai orang jangan, ngirung itip elak dicong kinongren, ngin basket, jiwe kita akan melak mentaya di clean politics, kita akan melak, kita jiwe isu dengan parti HSPDP, kalau ada praktis sabotan kisah mentonong sekolah, kreatif bahagia, kamu dalam begini ya, kamu dalam begini syur, kamu dalam Rekam kue, ini ada kejiksan nimpan, ya kejik syaitan, no play no pun no tham. Mengenai rabbanu api yang play kejik lompok, kejik duna kejik kipril. Nimpan sisa bagi dia kejik anggur, bakal party kan job yang nimpan kejik syaitan.